Kuti please so say amor fine kinep long. Kongkona Rajbongsi, Prerona Boro Lapen, Mayuk Rajbongsi apan usuka atum karchu. Sai kachuti kiara tumapan akijoy pen sokchi ligeron. Kardom adaba birtalong pen niliklar BP non arjuik tha birtang ton pen. Non hejong MP kilika hut angkang pi pen langdam lo pulote BJP Racharia songatumsi haipon dedlo. Uwai pizza tami a constituency hin pen langdam pulote long cap a constituency long abangke BJP atum remdet si APHLC Racharia songatum pen si chepa haipon dedlo. BJP atum kerempon constituency cap angbong pen hamren constituency along setami elong lo. Langdam pulote hamren constituency along abangke kedam tang ningkan kre popen Mongol Singh timung aphan kerem un ipin adim lo. Bontan nonapong MP kilik ahuda bangke hamren constituency along pena bangke BJP remdet si thekpon long lo. Laso jok APHLC arada tumning cheparong si chingki che thanamai pamanpon. Bangso hud rada tum kaning je pon atengke Mongol Singh timong abangke rada phan inghon pon thekthi. Rada phan kilang pon thek ojia bang phuamat si kali. Lapen BJP atum hai bom lang pulote kheki birlo pusi amekri bupro pen lamthi ningje pon. Lo mongor Singh timung ni long hai vek lo tani aprang di dun lo sida pubanu ni diga cepat sungguh tang do sida non iprang ki jo yang hek avide lasip non pinjam ni na bangke ni be alang di pandang upok ang tin ki do bangke nak mu anke alang di tin BJP yang ki hai lang pulote di karbiang long ta ki dulong biang hek abi ko khobor long lok aposi ni tembangke laku itu siap-siap long ni berjiuk Bangso hut aluhi sarpo manpen APHLC alamjai sarpo angtong inti kachetong dun along hamren sisia mepu moniram teron hamren APHLC hamren constituency dun mepu birsing terang atum chetong dun Piniarni constituency cap along APHLC ki haya bangke inglonga suatum ningi si kedo ang teksi klanglo Bonta kichia suatuma bangke BJP phansi charchung nangkoklo laso joksi BJP phan vote pi etlo lasi kedam tang lok sabha kilika hot ang thek long pena bangke inglonga suatum ta kamatha chikir ladu nang popusi ang tong ti pening jepon BJP purotang dela ke thek lor loke mati nonta bongali phan karbiang long purki molong tiket ki picheng ko madlo purotang dela ta BJP lo laki Himonto Biswa Sharma alang li methang ang hopen ke baralam lo dak hamren long bang tining je tekang lo ke damtang MSC election ho bang ninje dak lo thi ili tumbang siga munti dun parnuk dun de tolam chalo ninje dak lo kente bongoli phan tikeri picheng ni tum helo pu BJP atum sininge lo Himonto sininge lo News report KTV News Kedamtang go signify crate truck arni Borpathar Police Station angkang National Highway thomkepra sirkep khakarajan along Raikom sai khiatum towar pi kiri tarlip asai kereng bom ahut ihum karalong pen ongdung morfine kelongdun Birta kelong pana tengke kaikia son kiri tarlip asai kereng bom asonsi Bhomkuru arni kang sam porphai hinira chitim apor malom Raikom sai khiatum methanga sai kachiklem bom ahutsi gari pen morfine ban bom pu joy pen birta long pon Laso teng pen keton kelang anso se pangching ponsi WB260 2841 ihum Swift Desire car Manipur pen Guwahati anathu kedam bom agari along kiri tarlip asai kedeng ahut car chamber arlo pen plastic polythene pen kebor head home crate truck long pon Kelongpon polythene ahom kelang pangching ponsi morfine pusi pangthek ponlo Kelongpon a morfine kadoka be liner kebra gram thom kebra kithom anaphai longponlo lapen somindar ahithi along sika kutiner kep ananam doji pusi Raikom sai khiatum pen pangdakpon Bangsolong kachirabdun Ram Prasad Limbu asopo Bhimu Singh Limbu artanikan plike pa phan Raikom sai khiatum neping nang pon cheklo News report KTV News
Kedamtang wo signify krisir kep arni Korkanti constituency angkang along kido sai ka chutikiara phana ki joy pen sok chili kirona siding pon KAC chairman Raju Tiso kapin khada teng pen Kisan Morcha tum chepater pi ponsi kadok kawe kontel thom kep su se sok chili Korkanti constituency angkang along kirona siding pondo sok chili kirona mailong land settlement board chairman Darsing Ronghang alhui sarpo aman pen chitong dunsi brother pan sok chili kirona siding pon Tekilang jun BJP asai hemalong kapadupon bangso mailong sok chili kiron ponahud Kisan Morcha mai pumuja sing tisoka chari pona mailong aluhia manpen Korkanti BJP Mondol Committee mai pu dolo inti kongchun bang Chandra inti atum chetong dun rinti BJP Racharya song tum jesemet sai ka chuti kiara tuma phansi RDP ponlo la sojok si pinyar ni Korkanti ara phansi tami ake joy pen kontel thom kep su sia sok chilia bangki ake joy pen si rara phan ron pon lu pusi pherang kya thengno ninje pon Kortenong Korkanti constituency BJP Mondol Committee Kisan Morcha hinkan tindak sokachili keron pon masila bangso sokachili Dewan labang ke Agriculture Department ang hinpen mati ini tindak Aragat LE mati local MLA kay Dorsing ang hangin si Korkanti panong sinong kilo kuntel thongkep sokachili apela bangso sokachili lada pintum homon stilong sai ke tuti wek akorte atum long lenangji ku tabangso asai ipaklem ni phanili tundak local MLC mate Karbianglo Autonomous Council chairman sir nang tinkhat ateng sinili tundak Mondol Committee lapen ada claim rapet BJP workers tumpen cingrum si pininodak beneficiary lupan hang pensi te tumla kuntel thongkep asok beneficiary ari bagi pon nasila bangso asai ke dengpon labang ke BJP government akimang lake Atmanirbhar Bharat mate methang akeng pin ki pacharjap ekjefan ason development ason scheme dewan ang bonpen laka ison ate monir tum sai ke chuki pen pustame penangan apurial ke pangreng ul labang swaja kong chelong lason thotsi sarha group atum phan pustame sorlo tumta methang akeng pen pacharjap nang mate Atmanirbhar idudun keg je pan alang itum pan stame penangan scheme mate tangka kipi la puson ta dolo la pen PM Kisan pen pustame tangka kipi dolo la son si pregjam pacing kodia sai penangan ki klempon ang bong nang kila ta ison si pilih pen pacining tung la pen la bangso nang kiwan pia pot ilitum MLA kay Dorsing Ronghang pan stame ilitum Korkanti arat pen churulo la pen ilitum tak local MLC akay Raju Tiso pan stame churulo la pen Tim Karbianglong Chief mate ilitum Karbianglong Autonomous Council CM akay Dr. Tuliram Longhang Panstame lai hoy asai long RDP do report ilitum and suri kadom pajil pom News report KTV News Kedamtang Guwahati rong Sophia long kapadopon ingdeng hini All India Sotukan Karate Championship 2024 kachepati kapadopon ahut Karbianglong pen sitami chepati dundo Bangso hut Karbianglong pen kachepati dun Kongkona Rajbongsi Mayuk Rajbongsi lapen Prerona Boro atum Seranong ichepalong dunsi Karbianglong apannong mewan pilo Bangso puthak kedamtang wo signify krisir kebarni United Student Union of Karbianglong tiripi amai hin pen karcho padopon Bangso karcho damahud hara khadalong kido Kongkona Rajbongsi Mayuk Rajbongsi lapen Prerona Boro atum abuhalong an usuka songa hin pen damsi Karbi poho horai lapen nong na malupen si karchopon Kongkona Rajbongsi Prerona Boro lapen Mayuk Rajbongsi atum sutukan karate along Seranong ichipalong dunsi Karbianglong apannong miwan pilo Alang litum nong ikilong dun pen Karbianglong arlo kapatwa hin Varmon wan pupusi usuka songa hin pen ningthipon Kewang jilang arni Mayuk Rajbongsi Prerona Boro lapen Kongkona Rajbongsi atum kapatwa hin ansu sekeng kampachi jordun pen ansu se kapaprang dun thekji lapen ang songkang tuyang deng along seta mikele dun thekji apan hirjume pajir pon lopusi usuka tiripi amai phubi bison teron lapen kongchun bangjin 2000 atum ningje pon Guwahati অনুষ্ঠিত হওয়া দ্বিতীয় সর্বভারতীয় সুতুকান কারাতে দু চ্যাম্পিয়নশিপ 2024 অংশগ্রহণ করা হারোয়ারারে হু সন্তান প্ৰেৰণা বড়ো মায়ুক ৰাজবংশী আৰু কংকনা ৰাজবংশীয়ে তেখেতসকলে সোণৰ পদক অৰ্জন কৰিছে আমি গৰ্বিত হৈছোঁ
আৰু আমি গৌৰৱ কৰিছোঁ যে তেখেতসকলে এনেধৰণৰ সফলতা অৰ্জন কৰাৰ কাৰণে আমি আশা ৰাখিছোঁ তেখেতসকলৰ যিটো সফলতাৰে আগুন যুগ দিনত কাৰ্বি আংলং জিলাত ক্ৰীড়াৰ ক্ষেত্ৰত প্ৰগতি বা বিপ্লৱ আনিবলৈ সক্ষম হ'ব বুলি আমি আশাবাদী আৰু লগতে ক'ব বিচাৰিছোঁ যে তেখেতসকলৰ যিটো ক্ৰীড়াৰ ক্ষেত্ৰত তেখেতসকলৰ যিটো প্ৰতিযোগিতা অনাগত দিনবোৰত তেখেতসকলে সফলতা হ'ব বা ভৱিষ্যত উজ্জ্বল হ'ব বুলি আমি কামনা কৰিছোঁ। নিউজ ৰিপৰ্ট KTV নিউজ পিনিয়া বেৰটা বাংকিল আনসি কাংতন ল দুমি থাকমি কাৰ্ডম